Kublai fi baro. Naka shiti baar jong Paulus au Timotheus kalanang baning kong dekat besan ni pula kumne. Baik. Ka wong ngayai perkat ya ka jinge jong fi ka basngur mesim ka jinge ka bala syong tandrai hai merah jong fi ka Lois bad hai me jong fi ka Yunis bad ka ba ngangit skem piru pidon. Kini gisingin ngelayo sengo siapang ke jinge jong ki longpa. Muntah ke singin aku aben pani ya fi ke jinge jong ibe long arngot ki long kami. I merat but I me. But kerten jong ki don hapa ke Bible. Hakata ke po ladon bun brio. Aha I fila I sengo kerten jong bun ki beri re. Kerten jong kami jong ki kim don hang ne re. Kerten jong kami jong Timotheus ladon hang ne bale. Mungkin namar bagi dalam baru spa namar gidon gini kita no namar kajinget long kami bayat kita sengaja ngapain kami jong Timotheus tangi pule ki kam jong apostol kalau nang kabakat rio dekat banding kong terfi Paulus ongkum ne kami jong kariunget kalau long keju re ukpa jong long ukrik kami upajong Timotheus umde uju kum ka kami re naga dao jong ka jinge jong ka uni upa belong Greek gentil ula long ru la bodru ya Paulus ula pediang ya Yesus naga dao jong ka jinge jong ka kami te mafi ki bas ngapi nga ku ban pan kan mai fi kamtam gini khun samla jingeru mo WhatsApp pun shoy, WhatsApp pun kolmar daga jinge jongno. Oh ngia eat palat, very good. Love, good. But jinge kam kong san. But kanega kami kalau tanya apa siapa jinge, but ukun jongki muta ulong riukut Lois, but kerten jongkaru kila yus ngomene. Te nasukaban pun kan mau yefi baro. Haba kamtam lele mafi kilong kami kibas ngabi nga filaban ay patang buon ya ki kunjung fi rega bo kongsan tam de ka jinget ka bas kem kamtam lele kat bagi dangret wat klet namar dagila kham samla tarai ngi kim kan mausu yangi nega jingika jungin re nadu dangret da fila ay patang ka jinget kumbale ka Lois ba Yunis te fin sai ka jingkar kujung bulai